Oui, bonjour. Zaho avy nanao débat niaraka amy rahalahyko frerako andafy andreo riany de mahafinaritsy be. Zay manko miresaky foana satria reto rahalahy sy anabavy namana mipetraky andafy reto mana méga maro, mana wifi limité reo de lasa miresaky maro, manao vidéo amy Facebook etoa de manao débat zany zahay hoe vola tamy namako reo hoe nareo mahay misy tsara ny fitiavan-tanindrazana fa nininy teneninareo, nareo tsy halala ny raha Madagasikara eto mihitsy mihoatra anay zahay mipetraky eto. Zahay no mahay ny akamaroany zavatry. Misy ny raha hainareo tsy menatsiny ny information amy hotohoto politiky na amizay zay olo manome information nareo fa nareo tsy hahainy zany zavatry zany mihoatra anay mihitsy. Zahay amy tanàna eto mahay. Zay mahatonga ny zalahy mpanao vidéo matetiky amin'ny Facebook reny mivolambola fahatany, miteniteny foana. À côté de la plaque hoy fiteny zay miteny surtout le sasa miteniteny olo reny. Teniteneny olo na tarehiny olo tsy hainy sary amy Facebook reo hitany na ty reniny tsy hainy na ty babany tsy hainy na ty tranony tsy hainy mivolambola olo fahatany iano manao anizao iano manao zao mampimehy mihitsy ndraindraiky sady mahatezitry mahasosope hoy fiteny zay volambola olo fahatany misy raha tsy hainy tena zao la manaky raha tsy haiko de zao tsy miteny zany raha surevako nay zay vo miteny aho fa zao tsy hoe zao ny volaniny koziny dadabeny tantiny iano voisine iano atery ha iano manao zao manao zao iano manao zao manao zao iano iny mpanao zao i Kofalida iny mpanao zao iano Kofalida io iny manao zao iano mpanao zao manao zao volambola fahatany aby amizay ny vavanareo volambola fahatany maro manontania olo soa hay halala tsara hoe ie zany olo zany fa tsy mivolambola fahatany satria mahareresaky nareo amy riano any atery de mivolambola fahatany ze lafa hainareo zany olo zany na nareo ho babo koa miano zay le problème tsika mivolambola maro tsy ozandreo fotsiny fa tena na resaky politiky resaky zao ny raha m'se passé etoa izao ny anina sy anina tery de miteny aby mivola aby de mpilaza mahay reo hoe nareo mahay ny raha m'se passé amy tanindrazanay toy eto tanindrazantsika toy eto mihoatra anay mipetraky eto ohatrany tsasany zany aby no amy province kinzay satria miantso ihany zao reo vaovao amy Facebook eo zao le volany ihany zao volany de lasa amizay tantara amizay fa mpilaza mahay mampimehy mihitsy tsy raha tiako volany fa misy raha nafinaritsy ahy zao teo zay hoe nilaza président Mikael fa nilaza mikasika sahofoka iny izy resaky énergie io falifaly be io source voalohany malaky hampandrosa Madagasikara de ny fahazakatenatsika ara énergie io problème io manko nampisan'ny gijagija teo ny fahaitsika jerotsy rano fa ny tena marina amy raha io tena fa dans la merde totale mihitsy ty firenetsika ty mialatsina fomba fiteny ka tsika zany mila situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ary mesure d'urgence mihitsy mila atao zany mila tena manao tsingolo batita mihitsy manao magie hita io rehefa atao niteny izy resaky sahofoka de niteny koa président l'Assemblée nationale hoe misy asa tsy haiko 13 000 asa de misy ino ma ty entreprise marobe hanao ny lalana io fa ny tena anisany tena zany mihitsy raha ilamy raha fa ny tena nafinaritra ahy misy raha nitenen'ny PRRM zay to amy télé tao nafinaritsy ahy be tena ity zay ny fampitsanganana zany ataontsika hoe banque minérale zany sy ny ino moa raffinerie or mba ahafahantsika manaramaso ny fivoahan'ny volamena eto Madagasikara ary raha tanteraka amy fipetrahan'ireo de mety hisy protocole d'accord fifanarana aminjareo mba hanarana maso ny volamena raha misy volamena tonga any Dubai ka tsisy taratasy mivoaka avy amin'ireo banque minérale sy ny banque centrale ohatra de averin'jareo zay protocole zay no anisan'ny négocieko tany zay ny zavatra lehibe fa maro ny fiaonana natao tany fa mbola ho hitanareo toyny zay le raha ka iny tsara efa tsara be filohatsika ny tenan'iny
un protocole d'accord zany manko zany mbola hoe volamena tonga any Dubai président fa ny tena marina de ny volamena iaby etoa nationalisé tanteraka aloha de alao trandrahy ny fanjakana malaky indrindra mihitsy hamenona ny kitapom-bola mpanjakana menomenomana ro sanandro hoe vida io vety io de mahazo vola tsy raha volamena ny vazaha io na volamena ny gasy vazaha sa japonais sany tsaiko ihany fa any Madagasikara io any gasy antsika iaby de maro ny soa fianatsy ty misy raha toroko anareo toy masimoa ty mivadiky moa ty ndraso ataoko baka ambalika rô ndraso ataoko baka ambalika ty io resaky volamena avao en 3 ans ho izy lors a engendré au 19-18 milliards de dollars au profit du Burkina Faso. Io hitanareo 18 milliards de dollars. Volane zany tompolaiso tompo volane zany. Volane zareo zany donc tsy maroa resaky io fa tena fédéré aloha zay ma fomba fiteny ny tanora amizao tonga de nationalisé tanteraky aloha io filière oro de ny fanjakana ihany no mitrandraka azy sy manondra anazy any andafy fa vetivety tsika tsy raha ampy un mois tsika de mahazo vola maro be eto na ny Burkina Faso zany mbola ny antsika mbola 90% maro mihoatra ny Burkina Faso ny volamena Madagasikara zany 18 milliards de dollars njareo zany azo tena besiaka fotsiny na maiva tanàna fotsiny fa mahazaka anjany marina fa tsy hoe anatin'ny 2 volana ny azo iny 3 ans fa nantsika la mila jala malakilaky sika de zany raha atao mahafinaritsy be vaovao manaka anjany sady io rehefa ataonareo manaka anjany de henoko panina miteny hoe misy 13 000 14 000 poste budgétaire ho avy amy 2026 oh là là misy vaovao mihoatra anjany fa na olo aby menimeny mikritike anareo mana droit le olo satria mbo tsy hitany le fiovà hoe fiovà zao mila mipaika mitratra antena toy mihitsy hoe io zay le raha mipaika anaty vilany tena mipaika amin'ny emporte-monnaie tena ty ka laha tsy manao mesure drastique nareo tsy isanjany mihitsy eto de ndao ary ataovo io volamenao avao tsy aloha ataovo manaky ny Burkina Faso fako maro Burkina Faso nanomboky nanao ny maty nanomboka ny famboarana ny autoroute ny 4x2 iny amy fond propre volamena io fona ozy président nazo ananjany efa milamina ny asa io volamena io afaky miagendre asa de 500 000 à 1 million de asa isan-taona tsy hoe amy volamena io miasa fa paritaky le vola de mamboly asa mihena ny chômeur sy ndraidraitra ka de olo aby tsy tianareo mikritikritika anareo misy mahay aby eto areo na baka andafy na baka eto areo mangina aby vavandreo mangina iaby reo ary reo tsy raha hoe olo ratsy fa mba olo tia tandrazana avao koa moa to menimeny fa lafa mahita reo hoe miova ny fitondrany gasy euro io lasa 5000 francs i vidiny gasoil io lasa otrino lasa 5000 francs koa i frais d'avion io lasa 1 500 000 francs ou des trucs comme ça i frais ny taxi brosy io jiabijiaby io mahazo dala miasa aby olo abiaby na insécurité tsy misy ka ny zafato hoe zahay tsy mahay fa ny zavatra malaky indrindra de io volamenatsika io nationalisé aloha fanjakana rery no miraha azy mitrandraka azy de mivaritra anazy any andafy de mandamina ny resaka midy aroy kozy zokobe raha Zanjaka zay zokobe Zanjaka marina ny azy io zahay aloha d'accord amizany resaka iny système ny problème-tsika eto donc mila système hafa tsy aloha tsika hita hoe mahomby fa teo taloha zany tsy nahomby de ovao raha zay sotra tompolay magasitraky tovavy mbo maro vidéo atao azadinareo ny concerné ny Paris réveillonnay ny Paris zay no raha tsetratsetra tsaritsy iny fa nanao débat niaraka amy namako zay tany andafy eo de zay natombon'le raha mialatsiny fa ataoko raha avao raha toy fa raha miteneniko foana zany hoe zalahy maro raha tsy hainareo amy tanàna eto tsy menatsiny nareo fa zaho rehefa raha tsy haiko zany ahidiko vavako ty fa tsy volambola fatao ihany manao zao ny fahendrena l'ultimate intelligence d'un être humain oui c'est de observer sans juger
mana droit nareo mizize satria tanindrazantsika raha toy fa ny miteniteny foana sy miteniteny olo fahatany koa aloha tsy sanaikinaiky anizao fa laha sanatria ny havanareo na namanareo na mibaba mireninareo koa volambolany olo fahatany to mety tsambotsamboka avao nareo antranonareo any zay le izy ka zay raprizy zahay mampiresaka averiko ndraiky olo abiaby menimeno reo legitime dolo ny menomeno anjareo na havatsika andafo reo no ahety reo satria tsy mahita ohatsy mipaiky roso fa raha toy vo 2 mois fa na de 2 mois zao na alefaso fa iabiaby io tsy raha misy couleur maro zao te jaune vert orange rouge zao tsy misy jiaby fa couleur raiky de ny tanindrazana raiky iny fitiava-tanindrazana iny sy fakatiavana iny tiavatsika azy satria miada iaby Madagasikara io lasa parti unique ny parti eto raha isy parti politique satria tena hita hoe manao kosa koa raha io ohatsy Burkina Faso io tsy ataotsika vandy io am Burkina Faso hitatsika merveille ataon'le banderole a Burkina Faso ny fianatsy io volamena nanombohan'le banderole ny solution evanozany tanindrazalozy voalohany zay manome velohatsika fa atoato ndao merci beaucoup ndao ciao eo tsika iaby eo tsy tezy fitiava-tanindraza aby zao fitiava-tanindraza aby iaby zao samy mana ty fomba fiderana maro ny mpanome leçon maro ny mahay loatsy de manome leçon satria baka plus 457 izao tsy haiko manino aty ary marina ianareo fa tanindrazantsika toy olo an-tanà eto ro mahay ny tanà toy mihoatsy anareo any marina manadroit nareo miteny fa mitenena tsara misy zavatra amboarinao ndao de tambaro ny hery tambaro ny saina ndao tsika hiaraky olo de mifampikritike mifampiraha eto tsy raha misy raha manjary bye ndao be velo